kimo mwanchu mulgiriya bu television ya Ndizi TV magrabengia anosia soberete chinga kishinga buni chinga kirucharagire Chinsa Isato chemagrabe abono ikini Chinsa chura gongoro Afrika ya mocha chinga kiche mangana magia senchira yuwe kiranu ayubana bahasaki baito bachire Chinsa mo au ime eye county ya Kisii na bweko isiko ye county ya Kisii na bweko imense ya Kenya liyo kuwarigana mangana magia senchira iyo wikirano nyoranga ikirigete senikyo nambe mo kimuno bweke gusi Ndizi TV obwansu bwumo gusi ekyo ya chirenku makigima kendrete gukina asibirinko byigurukima amangana majani go beriga kurekana umugaso mugima nabo go chinga kimuro buri OCD oberego guchakiwe me county ya Nyamira abarundi abechipiki na barobo bakekurasi county ya Kisii nigo banyora maigerio na kwegwa chi certificate cyabo cyo Burundi gose chi license cyabo kigaki cyo murayibwense ya Kenya umusike uru Kenya tarigaina na chi title deed cyamuremo somurobiryo uyoje kwa korekana si county chonzi emergency ya Kenya mwanju muri ya yona enda mange negati yali atukoreganiti makraba ya bono abasaki baito kurwa chisinye chonzi nigobe yaliganiti kigima na ukuletera mangana magia sinchira iyo wikirano bono nigo ntete gukuburiyo benentwe gwikomwalyo kulende no manyete karori litukule Jumatano guseli tuko ili Jumamosi morobelino ya mabuoka oyoko baseje TV ya Ndizi TV na boigo asiliro bali gusiye umurobelio nigo manyikanete buna ekeumbu no inumurobelio oge siasa ito ukorera mangana siasa ali arengete ntwe buno mugusi na boigo ense yeto ya Kenya na koligereria nga itoroche chinga kichi obojuri banene bwasiri gwikange kigima nyanga yenere TV ya unambeyemo litukulia rero musubu tukubwa bono nigo tumubwate umusae omo kikigima okuliyo barayi akuruasi county ya Kisii kuruasi ward ya Kisii Central no musai bwerwete kigima olinekirenga obwatega nkenene kigima nigatito ko bomurayi ewe county we ward ya Kisii Central na nigero biri kigima oikirase chi studio chito na sigeka geteri getambe komureta tole elibono onyari koigwa amarora haye ekirenga kiaye okugania kwaye omungusoye nebinde binge biriya guchokwana asemugoroba yabona asemeseye ayigano togotereka engambo yaito na botogocha twatereka kiri jubelitko Jumatano na bwigo lituko lya Jumamosi bono tonyara kogenda ande bunere botambe namba yesimi no gotoka igorogabo no kuri karibu lyaho otakomanya ngiye ko yarate tukobulia oburayi county ya Kisii nyoranga na bokwanda se mitandao yaito ya YouTube na Ndizi TV News na bwigo no bokwanda so mutandao Facebook na Ndizi TV News ili onyare konyora bono mangana itama yalto kubekera live na bwigo ali atokobeka asinjira yo record igocha bwo asore mwana mwanchu murigelia asige kigetambikire busi gosege kekire busyo ligonkwire nago cha semesi linkomanyia yo na mange asinjira yo bikirano Biyawono kigimo mwanchu murigelia bu television ya Ndizi TV ulio gonkonya gokoletera mangana magia sinchira yumuno wimanyiryo nigakuru kwa Joshua Auta inche nigokuru kwa John Kebati mangana magia nigo tugo ya chaka kurose county ya Nyamira akiro murubilyo omanyekanete buna smart start uyubano chaki weme county yo asikirenga kiayekere kogo kinya chisemi echiabana bake chimanyegetamna early childhood development gose ECD ekuruase ababwatani ekuruwa asorgon kurudurumanya kadete buna Lake Region Economic Block murubilyo yo ni wariganigwa no muwaziri bwenibo kurase county ya Nyamira umusubati Emily Ondicho egati yabarayi balia baba bagwikirana arro ngamona Rosella Rasanga uyoro murugi bwo mugabana Colonel Rasanga na boigo Emily Nyaribo oyore omurugi bwo mugabana we county ya Nyamira roboti oronyore asinchire yubikirano ononye ne lyoma na nyombe kero mongino wale molito baito tigatoire amangana ayunse tokonyane elie na hando kwali gikende kijaigaga ansu na kende kwale ntero mongino nyakoria anyoro omwana oromuya eliegere buna toko na kogenderera abana baito bakine biyese kibongo bachigotokonya na barabwo ekiagera na butotegemete asama tukamambi igo smart start igegoteba iga asa abana bagochiesera abarunge mwabeke biti nonye nambali mokorosie birasi mwarosie birasi mwabeka akabaga iga asa abana bagochiesera mwabana ebinte birongero endagere ebwate amadini ya isaine egero abana bakina bale ne chinguru ebwata proteins ebwata vitamins ebwata carbohydrates na minerals chinde abana bakina baraba konkorunze igo binte bigambi ko babironge onyo toko tebatiga abana to babeke department ya health
Gose toimokia abana tobabeke department ya education. Torababeka health, tobabeke na education igo barageire. Agriculture asimeso egera barage tonko baboli. Omwana bwe myaka ebere oisanira okobo mukungu okobeka bolere boli. Ekina kiegento kegendererete Nyamira na inche nko basaba iga basacha mole Nyamira bamura mole Nyamira abaiboli baito mole Nyamira baito mutawanja tolenda abana aba baito twoiboire for brain development. If you want the neurons of the brains to develop, that's the best time. We focus on the caregivers. We focus on the health of the mother, the baby, and also the community. So currently we are 2 partners that are supporting this scale-up initiative, KMETS and PATH, and will be more of catalytic, making sure that we educate the government, the responsible departments on the science of ECD. It's a process. My role as a patron now is that because this program has scaled up to LREB counties, today is Nyamira's turn. I know the CEO has talked about it, but today is Nyamira's turn. We are handing over the torch to Nyamira because they are taking up this program to another level. And I know that they are going to be tops because already there's so much that they are doing. Yes. Igotikana noroboti orwo abarundi abichi pigipigi bake obabiri bakonyora migirio ekuru asiskuru yemo yokwegiria magana y'Uburundia emanyikirete na RH asomurubiri yo bakugusirwa n'yo kuriye kiro kyo bugavana kuru asi county ya Kisii umusikizi Kilmachogu litukulia rero nigo bahigwa chilenses chabo elio ekonyara guchitumika ashinkira ya bene umusakito Mildred Momanyi nigaikira na asomo yo litukulia rero na kwenekia kigima ayona niga kolekana na bono nyoro roboti orwo asinkira Nsemo y'abana boda boda abo babeire egeka asobogende batabwati driving license imeyo mu Kyobutsongo nigo bagokeire okukura kwa masomo abo na kwegwa license umuroberi yo ochakiwa no muraiwe kyama kya UDA William Ruto wetera ase oyo kubolia ekirugo ky'obugavana Ezekiel Machogu engwa kera omwesimiwa Ezekiel Machogu ngambi ya mono sengenjo urusiriji member janali ange batatu bali ko kwegerwa amasomo ya driving ande ine korogana ni gitambo giregia saba abarayi bagusi tukusaba bonsi bali gusi meya gusi bakulige kirugeke na barabaje beso kuno musimi wa akorera mangana maya igere batubusti kunandu bana boda boda agire buyaso moroberi yo ubwatende kubese president to William Ruto ogajase Ezekiel Machogu ndoje na tuwabeira because competitors baito bakwana na bantu banda mabuli whereby we don't benefit na boda riders njina umurayi to moneno itoko bo president na mogokeire monege ko romurubiri tolo chakabonye tariere na maene kera ko ene kera ase mukugwa gotebanga wana boda mama wa mboga kweli tumeona twarolenga na hata kiteko tokonya muno indwa bana boda egere twenyorere binde bituko chetuna kamanyo kiguchipara umugaka Machogu muniga bana yaito ya Kisii County nero na mutangiringa mbia mono sana egeko rumurubiri oyo noro nyatanyuruete noro ndwali konyorege ko nero lugitini ga store nero twa mutangiringa mbia mono sana na ende tutagete waka chikule cyo nyandi abantu baito mwanche kurunyali bali masaba mwensi dubo basi tokande bonjali tokande kitutu chaje kitutu masaba twakera barayi aba baito kurugoro bakainse ko boro kinganto banje teke bara abantu bamagendero ngona agoki sana no murubiri gabumo bandu to Ezekiel Machogu asenge njoko tokonya kwa muri skuru wana mnantu vijana togo kinga bonye zanto tekere support saka course kande ngumo tora nyore atigo okonya kutukusiko kunya kusipasi abateneri bo muroberi oyo nigo na barobo bakira Ruto amona Machogu ngambia mono asogo chakia omuroberi oyo ase okonyire abarundia 50 nebere gwikira bono iga ase boigo ogendrete na boigo nigo bakira ikiama kya UDA ekoko funzi ambao wamenufaika na mpango wa bottom up kutokana na party leader wetu na governor wetu ni wanafunzi 70 kwa sasa hivi na bado tunaendelea. Tunawashukuru sana kwa kusaidia vijana wa boda boda na Mungu awaweke, Mungu awape afya na ndentete kote byaba minto ga kiaba minto abagusi tigatu omugaka Machogu 5 fresh na Justin Nyagami 5 fresh moba jaja se track record yao. Alisisitiza kwamba kuna bottom up
wanabodaboda, mama mboga na kadhalika, watu wa chini. Kwa sasa hivi wanabodaboda tayari washanufaika na bado tunaendelea. Hawa ni wa kwanza, ndio tumeanza. Kisii County ndio tumeanza na tutaendelea. Asechinga kecho nigo abasaya abo basabire gutatumikwa bobe na abanasiasa nabo igo gochora umuraye urachiko bakonya. Kwa siasa ya amani eyo murembe tutari gukora mangana ndonse muna bana boda boda ndo tukari gutumikwa njereza weneredi tigatokore muno murayi wakone rikisera cyao biya ojikorere gazi biya mono. Gingo ripoteri getaseni Ndizi TV iletariane Mildred Momanyi. Yamara kigima hoyo no musakito Mildred Momanyi asorobotirwo rwabana abodaboda bwabaye gwachi license ekobatkana na megili babiri bakonyora ajo abirika gotenerwa yo kuri yikirgo kyubukabana kurosi county ya Kisii muske Ezekiel Machogo gotegana nayo ebengi ya Equity nigo yabwato kabene chichiko chiekerero asobotumiki bwichinka umuyigo yuni gokorekana se skuru yo Skulu ya St. Charles Luanga ije kutoka sehemu ya Ichuni ime ya Nyaribari Masaba. Kulingana nabo bwatani bebenki ya Equity nigo batebiribuna obatumeki bwajichika icho nigo brache korobya obugima anemano chinga kichi uchumi egendete gukina igochigoro mono. Musiki Ndemo Steven niga ikenseme yo na korigani yorboti urwa sinkira yuwikirano. Asoma yegoywa abageni besko bara bwatani korwe bengi ya Equity bakora uno director Eric Naivasha abageni bande baikirana namo nabateneri korwe byombe byechiskuru bya Kupet na Kesha chi principal chechiskuru abateneri baba ibori gati abanda abange amatera yo kwego kinomo chengo monene gora unebiegwa byaboro kiguba Ichuni girls. Samambona maspaya, samambona meke, samambona maspaya, we aspire. Afambora dancer, afambora dancer, afambora dancer, afambora dancer. Abakwani gati abo marimo maneno Ichuni girls mbatogiye chike yuye gase kwa no morobelio Equity ase basabe bengi ya Equity ko wasi chiskuru chindewo ikelio morobelio yuo. Hopeless students have been able to achieve their academic dreams, lives changed, and today he has gone a notch high in conserving the environment. As we celebrate this achievement, I would like to point out that still our school has challenges that need partnership of people with a heart for humanity to give a helping hand. I believe that the greater the difficulties, the greater the victory. So as parents, we want to assure this bank that we are with you, and being with you, we mean we also support the bank. Eric Naivasha korwa Equity Bank niga kiromo yobiro ywekoko asekeria tebe okorerio kiase chindagera amona kulendobo chenu on converting secondary schools, especially boarding secondary schools, from over-reliance on solid biomass like wood and charcoal to more sustainable sources like LPG and biogas. Green cooking is the way to go. We are working very closely with the Ministry of Environment. We are working with the Minister of Education. We urge our other principals here to really consider this solution. The girls have led the way. Magega yogo keri go machandoriko aboro kiguba Ichuni nigo basabuko bekomoki ase chisemi chabo. This project has reduced the time that it takes to prepare meals, and therefore they will have enough time to concentrate in what brought them here. And we appreciate as parents to that end. And you are going to be students with a difference. Students who take porridge without smoke, they should not behave like students who take porridge with smoke. Let people see that difference outside there, because the people who are here, your parents, they are expecting a lot from you. We pray our education, reputation, will be Samabona Maskaya, Samabona Mesa, Samabona Maskaya.
aspire samambona mbete. Nigo beiro morobelio mutambe aigase skuru ya St. Charles Lulanda Girls sase bate birevuna chigas chia bere chana rune kambani ya Equity nchikonye gokwei elio kiasi chindagira chia bana ase basabirwa machivu abo nonyase skuru abe tabu atirioki kuripoti tseni kia Ndizi TV kuro aiga sense moya St. Charles Lulanda Ichuni Girls Eli Italiane Ndemo Steven Omurai bwensi ya Kenya Umuske Uhuru Muigai Kenyatta nigara omurubulio Mwochaka kwena na wechi title deed Igoike milionia ya mo gochi asaba Kenya Igachi komu waziri wechi nderemero Musubati Farida Karunei Kwene kia abuna kuchakira litukule juma Nigaro siri komite Ijira nyale tukana nasi county chonsi Bakubuatrana na county commissioner Elio kubuatoka chi title deed Chua Igochi asaba Kenya Sara Nyerangio Tita na watu roboti urua Nzangu Amjambo tena. Asante sana. Omurai bwense omoske Uhuru Kenyatta nigo ara omorobelio bene bwokwena na title deed emilionia yamo chiamaremo ojasaba Kenya omorobelio okoreka asamaga chamanene a KICC Nairobi ase Uhuru asabo kubwatrana eliogokinya ebirengo byechinsemo chiamaremo aiga Kenya. Continue to pray and remain confident and work towards getting an administration that will build on the foundation for accelerated reforms in the land sector and scale up of the issuance of title deeds to individuals, communities, to companies, and to public institutions. Chinga kiecho Uhuru nigo ainekia igoro yobuya bwokoenanwa wechi title deed echo gochiase aba Kenya. Kwa sababu sasa umesaidia mtu kuwa na kitu ambacho anaweza kukopa na kuinua hali yake, kujenga biashara yake, kukuza shamba yake, ukiwa huogopi ya kwamba kesho utakuja kunyang'anywa. Ama ni namna gani jameni? Nigo boigo abolia bagaka kolenda masakara yoboronge eliachego konya abana babo ase chingaki chirebosio. Jameni wazee tubadilike, tujue ya kwamba hii cheti sio yako, ni yako na watoto wako, ni yako na bibi yako, na yatakikana tuichunge na tuilinde. Ndio watoto wa watoto wenu pia wawe na kitu ambacho watakuwa wanakukumbuka kujua ya kwamba hii tulioachiwa na baba. Omwelioje nigo omurai bwense Uhuru Kenyatta aruogo chika gochiase wizara ya marimo ne wizara yobolendi kubwatrana kwaenana chi title deed chiatigara gochiase chinsinyo ao aiga Kenya. I do direct Cabinet Secretary, Ministry of Lands, working together with her counterpart in the Ministry of Interior and Coordination of National Government, to draw by this Friday a program assigning various Cabinet Secretaries responsibility to travel to each part of the country together with county commissioners to issue the balance of the ready title deeds. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Omubunge wensemo ya Kandara Musubati Alice Wahome nigamo mochiri murahei buobo mobwazimio la umoja One Kenya omusikira ila udinga bunanigo abaga kubatika basubati isiko kubwatikana nobochori oboke ubwaba bogokolekana Wahome nigalinkuya kwa nayo imeje county ya Nyeri musiki tondiye ki gisairo nigakwaliganirie oroboti orua senchira yubikirano. Omubungo Kandara Esther Wahome nigaliganirie ngwana yomurai bwense Uhuru Kenyatta iyo akwanite litangani asa tebete buna tibamubwate cia omurai wazimio la umoja Raila Odinga. Wahome nigaya kwa naya ekera umerana n'abamenyi be county ya Nyeri. Uhuru Kenyatta yeye mwenyewe alituambia kitendawili mambo yake sio sawa, si ndio? Akatuambia kuna kasoro pahali ya mafikira.
boigo niga tugutira aremerobero ya Azimio soko bombia basubati na koteba buna Kenya Kwanza nero yoke bwate eganga yoko ira mesubati motu na koteba buna abasubati tibako isanekana nseme ya moyo kase serikali. Nataka asikie hivi. I want Kitendawili to hear this. That we are not talking about one position. We are not talking even about two positions. And we have gone to school. We are talking about empowering women politically and economically. We are also talking about empowering women socially. We are talking about eradicating domestic violence. We are talking about equal opportunities for women. We are not going to take one position. We are taking women forward. Going forward. Women forward. Chinga kiecho nigamendire buna serikali ya Kenya Kwanza nebwate merobero yoko irani ya magori echindageranse ayo achire igoro mono na koirira uchumi gokina. We are talking about food security. We are talking about bringing the food prices, living costs down. Because food prices, cost ya unga, these prices have become impossible. Boigo omeniga ganire sakaja koe wali bagalia kogendera neganga yayo kolie kerogo kyo bogavana gie county ya Nairobi asekelia goteba buna na abugata masomo aliaganeirie na kogania Raila wasokia masakara ya masomo. But can I remind you, awachane na Sakaja. Sakaja amesoma. Awachane na Sakaja. Sakaja amesoma. Tunamuuliza ashughulikie Charity Ngilu, awache kutupa Charity Ngilu chini ya basi. Sindio? Aliambia Charity Ngilu aondokee kiti. Kweli huyo mtu anajali wakina mama? Aliambia mama mwingine huko Karozo, aliambia Recho Nyamai mjumbe wa kule Kitui South pia aondokee mwanaume. Alafu akakuja hapa Machakos. Bado huyu mrembo mama Wavinya ni wa hiyo kikundi yao. Hata ninauliza Wavinya alienda huko kufanya nini? Sasa wamehangaisha Wavinya, pia wanamuitisha makaratasi, na mbona situpatiwe makaratasi ya Raila Amolo Odinga ya ile shule alienda. Ondie Kigisairo, Ndizi TV. Igotigana na roboti oruo mokonyi bumurahi bwense muske William Ruto litukulia rero nigaumira na bantu bali no bale masinka ya Karen imeye county ya Nairobi ya sabalire ira na niko barachi kubwaterana busyo bubocho bonene obocho kuregana kitariki kyanda cy'umutinyi wa 5 omwaka uyo iganyora ngo roboti oruo asenkire ndoga kigima. Thank you, ladies and gentlemen who are here. I think I can only say that this morning when a deputy president has been an extremely important learning process for us and for many Kenyans. And we want to thank you for all those who have made contributions in one way or the other for educating us on this. We tend to assume that we know, but the reality is that we do not know. We also just want to say that as Kenya Kwanza, we really want to build that good partnership with yourselves. Somebody said, I think it was Kihungi has just said it as well, Jen, and others, that we should move away from assuming that you are invisible. The society must know that you are there and you're going to make serious contributions, and you're ready to make those contributions to the people of this country and beyond. Finally, as I listened to it, to this conversation here, I noticed that you did not address the impact of the cost of living. Is special. You people have changed my thinking. I live here a very different person. After sitting here for 4 hours to listen, I have worked many years with people living with disability, but I haven't sat down and listened.
had opportunity today to listen to your issues and what needs to be done. I can confirm to you that it's not going to be business as usual. Something is going to change on matters to do with people living with disability. Obomo bwazimio la umoja wa Kenya niko bwagenderera ni kampeni chabo imeji kaunti ya Samburu bakurawa numurai wabomo bwo muske Raila Odinga niko bagendera gwe yakirikoko asensemeyo na kubori abamenyi ebensemeyo kubabwatisya asobochuri obonene bole busyo chinka kyecho niko bamochi obomo buri abwa Kenya kwanza nagote bunambu bwati marorandonsi agerache ko bagakonya bakenya ekero barachi gochorwa asobochori bole busyo bono roboti oruo niko ruwa aliganigwe no mulikito Evelyn Osero nase kaunti ya Samburu awase obomo bwazimio la umoja wa Kenya abaira siasa chabo gokwa nase nsemo ya Baragoi umuraibe kiama kia ODM Raila Amolo Odinga nigasingerera ngo chego kinya na korobya sekta yobobwenia kweneke kero mwananchi okonya kire egatia magendrando mange chinga kiara chore buno murayo gatano imeyense ya Kenya. Mpango ya baba kahakikisha kwamba vituo vya matibabu ziko karibu na pale wananchi wanaishi, na ndani yake kuna dawa, kuna manases, kuna madaktari sawa sawa, na kila Mkenya atakuwa chini ya bima ya matibabu, health insurance, ili watoto, vijana, akina mama, wazee wote chini ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa premium serikali itawalipia, ili wakiwa wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Munaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono nione hapo? Omusko Odinga nigo boiga mugikeri omwamererio ye Dr. William Samoei Ruto uyora mokonyi bo murai wense nagoteba manganaye nayo bongainereria ayo atabwatie kerengeki ya asomo Kenya. Anakaa tu pale siku ya baraza anakwenda tu kutoa onyo kwa wazee. Serikali itachukua hatua kali kwa wale wote ambao wanaleta fujo. Sio? Omurikyo monene asekiombe kyabakore emirimo kotu Francis Atuli uyo mwakereko ko Odinga nigagikeri omurobero bottom up nagoteba buna tobwatikerengeki yagyo gokine uchumi imeyense ya Kenya. Hao watu wote unaona wanapiga kelele wamepitia kwa mkono wake. Na ndio kwa sababu William Samoei Ruto hata kuwa president wa nchi hii. Na mimi nimewauliza watu wa Sugoi, nimewauliza watu wa Eldoret, nimewauliza watu wa Uasin Gishu kama mzee wakate miti. Junet Mohamed oyoro mubungo Suna East nigateba buna Raila nero isaine awasabori abamenyi betinse mechi oko mwakera chikura sobonge eriabe gakora ense ya Kenya. Kama historia yako ni ya baba ya kupigania wa Kenya, kutetea wa Kenya, kuleta demokrasia na kuleta ugatuzi, wa Kenya watakupigia kura. Si namna hiyo? Chinga kiechioni gabara ya bobe ya kirekoko asensemo ya wamba imeye kaunti yo ya Samburu awasabara ibande buna Peter Kenneth maina kamanda igatia banda bange bagania okobwatsiwa kwa Raila awase Peter Kenneth amugikeria Dr. William Samoei Ruto nemerobero yaye ya bottom up. Watu wa wamba musije mukabahatisha kura yenyu yote muweke kwa nani? Kura yenu muweke wapi? Musikae nje. Manake inchi karibu yote iko na baba. Tuko pamoja na baba ataingia na 70%. Ule jamaa mwingine ni jamaa wa udaku. Asensemo yaye Martha Karua uyoro mokonyo Raila nigagendereria siasa chiobo mobubwazimio la umoja wa Kenya ase kaunti ya Laikipia awasaba utarachi nsemo au gatia bensemo ya Nyahururu asate babune serikali ya Azimio nero irakonye omo Kenya. Abara yabo bono nigo barachiko genderera nech campaign chiabo chinga kia matuka genderete kwengea eriobo chorio bonene imeyense ya Kenya gokoreka. Kuripoti taseni kia Ndizi TV eriatariane Evelyn Osero. Biamano ke momwa nchumo ligiria ku television ya Ndizi TV yondo jiche igirejidagika emirongo ibiri na isano iseto igore Chinsa Isato
chimargoba yabono bono gwikiraga bundo china nongo kolra mangana magia senkira iyo bwikiranu emagoroba yabono linda doso asomoro bulyo bweke umbu bunere enaro yaito asemese ye kirali tukule Jumatano no bwigoli tuko uri Jumamosi omoro bulyo bweke umbu Chinsa Isato igoika Chinsa Isano chobutuko nyuranga se egekagi Chinsa ibere kuru Chinsa Isato igoro gweka Chinsa Isano chobutuko nigo toso asamangana magia na boigo twamenya go so asomoro bulyo bweke umbu emagoroba yabono nigo to maganio no ikire kigima nigo ari musaomoke bweruete ubwate kirenga ubwata maganio abigo bwata marora manene buchase ward ya Kisii Central na igaso mu Chubusongole no akorwa nigakomina na abantu abanene kigima ande akabande babwate nengo nere to kumanyirira buranyo nabwate nenge nyinge to kumanyo muguko bomonto kolende bwerure nabwate kirenga naru chasaguchia nigakuru kwa makathon umbaye nere ndagetomanye magoroba yabono na yakorwa na kiakinire goche skuru yaye na yakorere mirimo nabwate experience gisaine ekyo kiraje kumukonya elio goso asekiro kiria inyora na town ya Busongo osense melia Kisii Central na so bonchulia bokorekana abantu nabanke barororo igo ande akento takumanyambo manyikia bwate obuo burachi kumuhirira erego kolemere memia ego chia musamba tukale busi nyoro bocholi nigo bore inse ya matuke 45 na nigo tuyarigane tibuna Ndizi TV obwansubu mugusi kegima elio kole trobo choli obuo korwa chinsinyo chonsi imeyense ya Kenya na boigo orogonko ruwagusi bono tinda itiko genda mange nigo ntagete nkwarigani no moyo murabu kigima ongusegeni ndo kya omna botambe esimieri to twakora mangana ito no erigaiga namba SMS nero no rigoro gabo gobonolika SMS yao ekero chigire chinga gichiria tomobori gaiga ko chara isaransa elinde bono twe manyia mange ekerenga kyo muroburi bweke umbu no kwene kibuna kwa manyire omurayolia ogochia gochora kero chigwe kitali gichiria elinde to chako jara kolera ekero obochori bwaire muna ogendere korera bono ogateba babunge nababe ba MCA nababe kiro monto no mobe korende ekero kwa iruri baga komanya omuntu uri utagete gochora tutageti igokorayo biamono kigima onare bono gaga twakonya na nere aso koletera amangana magia senkira yomo no bimanyirio nigakoro kwa Joshua Uta na inche nigonkoro kwa John kebati tigangira na sike kagitari getambe elio bana hotonyare go so asomoro bulyo ubweke umbo bia mono kigima Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Ndizi TV ubwansu bw'umugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders